салом алейкум ҳамдиёрон азиз. имрӯз 22 июни соли 2024 қарор дорем дар деҳаи Чорбоғ назди дарахти чормағз. Чормағзе ки ман моҳи апрел пайванд кардаги будам, аз чанд дона якташ гирифт. Ин ҳамаш мегирифту баъд ин вазбин буд, аз акунда пайванд кардан. Ман хунукназорона карда, дилхунукӣ карда пайванд кардан. Ба ҳар ҳол якташ гирифт. Ман аз наздики нишонте 1 2 3 4 5 6 та навда кардаги ман ҳаминҷа мехкорӣ кардаги ман инро. ва имрӯз мо ин нашунамояш акун сахт мешавад, чунки мана ин навдаҳои калоне ки мебинед, мана ин навдаҳо аз поён аст. Мана ино ман инҳоро ҳамашро мебураму дусе намуд дигар хел чормағз пайванд мекунам. аз он ҷумла чормағзи чанд дер пайванд мекунам. Мана ман так пайвандашро овардам. мо таҷриба мекунем пайванди чӣ мегӯянд барг пайванд ва баъд боз пайванд мекунем пайванди таги пӯст. Таги пӯст аз чормағзҳои хитоӣ ки ман калон кардам, боз нишон метемтона овардам. аз ваям якташро барои илм шуда қурбонӣ мекунем. ма дакасту мебурем мезанем ва шурӯъ мекунем ба пайванди барг пайванди чандер. ман инҳоро ман аз дарахти мевадиҳандаи чандер овардам ва дуру се рӯз шуд даруни об аст. қавли ягон зараре надидааст. ва инро дар ан ҳаминҷо ҳозир пайванд мекунем. дар ан ҳаминҷоҳо барои ин пайванд мегирем. аввал якта барои худамон вай месозем. ин дар кор накун. мо бояд аз ҳаминҷо хушро карда гирем. хушро карда гирем. инашро гирам ман. ана инашро ин чӯбчаи кардагимон ёрдам кунад барои ин пӯстро аз танаи ин шуда гирифтан. бо корд мекардаму чиликом ҳамаш буридагӣ аст. баравай қоидаи бехатариро риоя кунем ва ҳамин хел бояд гирем ки ин кани ман бинам. ҳозир нишон метем ба шумо. ана ин пур омад, дидед? сурох наомад. агар сурох меомад ана ҳаминҷа ҳаминҷа сурох мемонд, дар тани ин мемонд. агар ин барои мо дар кор набуд. ана ки ҳозир қулай омад. ва инҷоро мекушоем. инҷоро мекушоем. боз ҳамон чӯбчаро мегирем ва чӯбчаи мо камтарак мулоим аст. куҷо шуд буридагӣ мо? нашуд. боз ба ҳамон ана шуд. ба нохун кушодем. давомашро ба чӯбча мекушоем. камтер боз мебурем, мекушоем. то ин ки навдаи мо ба хубӣ рафта шинад. навдамонро аз инҷо мегирем. ва сале как
کمتر میکنیم برای نقصشتنش. و اینجا میشنونیم داخلی همین پوستیک شدگی همون. بعد از این بسترش پلونکه میپیچونیم و در مدت 15 روز خدا خواهد میبینیم که این پیوندی ما گرفته است یا نه. سالک میجقیم که همین پیشی نوفکش رفته در پایان چسبد غذا گیرد. با همین این نواری ما تمام، این نوار نه، این پیوندی ما نوار شد، تمام شد و حاضر ما پیوند میکنیم زیر پوست از حسابی چهارمغز هایی که خیتایی من پرورش کرده بودم. آستانوفکتشه من همدیران عزیز پیوند هایی که میبینید این پیوند ها همون پیوند هایی میباشن که در قوطی من سوزانده بودم. چهارمغز های خیتایی اینا رو برده میشنوریم. من این قوطیچه ها ده یک تکش رو میگیریم قربانی میکنیم برای پیشرفت علم و در چیله تابستان پیوند زیر پوست میکنیم. چیکار میکنیم؟ حاضر یک تجربه ده اینا میبریم، اینا میبریم. من هم نکم میمونیم، انا همجاش یک میبریم کنی ها، انا همجاکش انا و این رو ایواز میکنیم. منبع غذا رو، منبع غذا مادرش بود، منبع غذا اینجا رو میکنیم، اینجا میبریم منبع غذا رو. های منطقاً باید گیرد کنی بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخیزیم تگ همین پوست جو میکنیم کنیم این پوست میخیزد یا نه. کنی انا تاکی پوست جو شد. پیوندی تاکی پوست کردیم. یک دیگه این طرفش هم نه، اینش میکنیم. خیلی این برگ رو ما از اینجا میگیریم. نه بیاد اینجا کنیم ها، اینجا کنیم. اینجا کنیم. پوست رو کمک خیزونیم لبی پوست رو. و زیر پوست جو میکنیم. انا رفت خوشو، انا خوشو شده. انا کم میپیچونیم. میبینیم که این چه خیلی میگیرد. این هم فقط منبع غذایش رو عوض کرده، از مادرش بریده در این زدیم. این هم غذا از تک پوست میتد به این. خیلی کن میبینیم که این تجربه
چورمز خیتایی رو بریدیم. خیتایی که مای دهک بود در کنده در سبز در نوده غوف سبز همین سولا پیوند کردیم. همینجا هم خیلی دست کنیم که اگون هوا نداراید. مو نقص کرده این رو تا بوندیم. انا هم دوران عزیز روزی تگی پوست باید دیگه اینجا میکنم. تگی پوست رو دیدید اینجا میکنم. بعد همین گرد اطراف من همینا میبینه همش رو پیوند میکنم. روز با در خونه یکم یک چورماز کلون است بسیار میبندد نه میدونم. با از این چند تا میکنم که یک 10 دانه پیوند کنیم در اینجا. نتیجهش رو از شما خدا خواهد بعد از یک 2 هفته نشون میدم. لیکن به هر حال من یک تا چورماز پیوندی مو کلون شده است. اکنون که من گرد اطراف رو پیوند میکنم قوت به این میبیاید. اینو دیگه قوت نمیگیرن. اینو حالا من میبرم همشون. من خیلی باور کنید همین ممکن بعد 2 هفته همین قشبت ده ممکن 1 متر زیاد شود. این قوت اساسی اینو استعمال کرده ایستادگی بودن. برای اول یعنی پیوند ما ناز جون نگیرید. به هر حال خیلی جون گیرید. ببینید و من باوری دارم که بعد از 2 هفته من همین نشون میدم اگر انا همین قدر بلند شده است. های خدا در پناه خدا شما همتون در پناه خدا باشید. جونم من باز کارم رو دوام میکنم. خدا خواهد از نتیجهش باز به شما نشون میدم. من باز یک دیگه میبرم از همون خیتایی در اینجا پیوند میکنم. در پناه خدا باشید.